yayambile isenhlanganweni uNkulunkulu wayesehambele ekhaya layo wafika watshela omunye umuntu khona wathi balale ezindlini khona umuntu ohambayo lapha ebusuku manje ngabhale ezindlini uzawuvela omubi ngoba nangu banibana kekho usenhlanganweni ngikhona mina engibheka imizi yabantu bonke abasenhlanganweni manje-ke ngibona into embi izawuvela lapha ekhaya uma ningabhali ezindlini balani imithini kakhulu lezi ezingalali muntu abaze bafunaka lokho bakwenza ihle lathi singakapheli isodwa ezivula ingane ngicabanga ukuthi iyashona sithola ukufa emanzini siwaphuza khona endlini efekile abazange bakhiye wafika lo muntu oyisitha wafaka akufaka emanzini yafa leyo ndaba uNkulunkulu wenu Nazareth useduze kakhulu kunezinto zonke umfazi uyayizala ingane ayithathe ayibheke ayiluse ayifunde ayigeze ayilalise ayivuse ayembese kodwa uNkulunkulu ungaphezulu umfazi ozalayo obakhe ubukhulu nawakhe amandla akunakulinganiswa ake nibheke njengoba nikutshele nje lapha ekhaya nibaningi kakhulu manje lo muzi mncane awukwazi ukumlingana ngiyacabanga ukuthi abanye abantu balala phandle kambe bakhona abangayitholi indawo ezindlini ngoba sebakha belunga singabe sakha manje ngabe sabuye sakhe enyini ngoba zonke lezi zikhona zewuthixo mase kungena ucopulative bese kwakhiwa izindlu eziyingcosana zabantu abambalwa bangabe besaba baningi abantu lapho esiphakathi abahlala khona angazi-ke ukuthi abeza enhlanganweni bawenzenjani bofika bona bangeneli ngoba kuthiwa asikhiphe nje abahlala ekuphakameni bangabe besaba khona bayehle entuzulu abakhona bayotshela khona bangahlali lapho ekuphakameni ngakho-ke asisakwazi ukwakha noma indlu amantombazana ayagcwala njalo lapha aphesheya siwangene lapha endlini yesonto ngoba kwathiwa singabe sisakha kodwa nonke anibonakali ukuthi bakhona abalala phandle nokuthi bakhona abanekhaya nokuthi bakhona abalambile nokuthi bakhona abahluphekayo nokuthi bakhona abagulayo nonke njengabantu abaphilile njengabantu abathokozayo njengabantu abahleli kahle njengabantu abanganiki abangakhohloni abangawathola amakhala abahlala njalo besendaweni ehle kanti cha
njalo anikho endaweni enhle ngesikhathi sonke ngesikhathi esiningi ngisendaweni embi epandayo ngesikhathi esiningi ngilambile ngesinye isikhathi ngiswela amanzi nanto into enkulu kunako konke amanzi angekho lapha ekhaya engingazi ukuthi abantu bawathola kanjani bawathathaphi lapha bawathatha khona bahamba kanjani uma beya khona kulezi zimoto eziningi kangaka kodwa uNkulunkulu wenu uyakwazi konke lokho uyakhona konke lokho ngamandla akhe nangothando lwakhe nangobukhulu bakhe uyakwenza kube lula kube sengathi akusingi kube sengathi akunzima kube sengathi akuhlushekele kube sengathi kutholakala kahle umuntu angaboni ukuthi kutholakala kanzima akutholakali kahle akwenze kube lula ningabomdumazana uNkulunkulu ningakwenzi okubi le ncwadi engiyifundile ithi uyabusiswa umuntu ongahamba ngokuyala kwabantu ongemi endleleni yezona okuthokoza kwakhe semthethweni kaNkulunkulu onzindlayo ngemithetho yakhe uNkulunkulu emini nasebusuku uNkulunkulu ningamdumazi ungenzele izinto eziningi kakhulu ezinhle ebeningazindele lebe zingenakwenziwa muntu njengoba ngingakhuluma nani ngaleliya sabatha eliphambili ngathi ngesinye isikhathi bake bathi awuchithwe lo muntu babaningi abelungu abasho njalo abathi awuphele lo muntu awuyokwakha kwenye indawo usuke lapha eduze kwetheku ngoba uma kuvela umkhuhlane lapha uzawuhamba uyofika eThekwini bese ubulala iy'ngane zakho yakhulunywa nje le ndaba yaqina bayikhuluma nje zonke iy'nkantolo lezi eziseduzane kodwa ngithi siyafike siyona angazi nasebusuku kodwa lezi iy'nkantolo eziseduzane iTheku ivelelele indlela zayikhuluma kakhulu zavumelana zathi awususe lo muntu laba abantu abaningi kangaka nani baningi kangaka ngaleyo minyaka laba bantu abaningi kangaka bahlala balala awathola amanzi abanandawo zokugeza abanandawo zokukha amanzi baphila kanjani le ndawo incane kakhulu ayibalingene abahambe baye kwenye indawo angizange ngikuphendule lokho bangibiza bakhuluma kimi bathi sibona kanje angizange ngikuphendule ngehluleka ukuphendula ngoba uma kukhuluma amakhosi amakhulu aphethe umhlaba ungaphendula uthini umuntu ngabheka nje uNkulunkulu ngathi Nkosi uyabona wena uyalwazi lonke usizi esinalo nokuhlupheka esinalo nokuningi babantu uyabona
nokuswela kwethamanzi uyabona akungenziwa eyomuntu intando akwenziwe yakho kwathi lesikhashana abasebenziza ababe beseyikhuluma le ndaba basebenzisela nje ukuthi sekufike enye inkosi lapha eThekwini le ebeyikhuluma le ndaba seyihambile yayisimubiza-ke nayo le nkosi sengiya kuwe yayisifika amanzi alinawo abantu abaphuzi lutho lawa amanzi abawakhayo emfuleni yamandiya abolile ngcolile sesithume udokotela wawakha wawehlola wabona imali ngangcono uma bezowaphuza laba bantu bakho baqale bawabilise bese bewapholisa-ke sebewaphuza-ke bangawaphuzi nje esihlaza vele emfuleni ngoba le mfula ingcolile kodwa ngizawuzama uthando lwakhe ukuthi lukakhulu uthando anithanda ngalo kungako-ke ngithi ningamdumazi uNkulunkulu angathi uma esondela kini nina nibaleke nina nihlese nina nibuyele mina ngesinye isikhathi wake wafika uNkulunkulu ngangiselinda nenhlangano khona ngike ngibona abantu babesodakile bonke nje abantu ababekhona emhlanganweni nabafundisi nabashumayeli nabakhokheli nabaphathi nentansuku namantombazane namakhosikazi bonke nje abantu bephilile sidakile kodwa lolu daka lungalingani kwabanye salubasensini kwabanye bengezansi okhaba kodwa ngibona ukuthi abakwazi ukuzithumela kulolu daka bangavela ngamuva abakhipha bangeke baphume ngoba lukhulu lunamanzi le ndawo inomhlanga notshani obude indawo embi akusiyo indawo enhle iyabanda futhi uma ngisacabanga ukuthi hawu laba bantu ngizabakhipha kanjani kule ndawo embi kangaka abona amasenze njeke ayazi yakhuluma lo yayitshela isandla inhlansi sityaye ngaphambili amantombazane ngemva amasosikazi ngemva yena isandla kulo sesizane ithi yambamba wabaleka wathela wabuyela lapho udaka loluningi khona ngathi hawu izokwenziwa njani le ndaba kusubaleka sondela setha sibambe isandla hayi wathetha lo muntu yabe yaselula isandla komunye naye wabaleka wabuyela yabe yaselula kowesithathu naye wabaleka wabuyela komuntu udala lwabe lisabakhona yathi yababamba laba bantu benqaba bafile emva bonke bathetha ngibona abantu bekhuluma bonke manje amantombazana amakhosikazi sebaleka beya lapho udala luningi khona baze bavela ngamakhala besuka lapha udala belungcono khona beya lapha luningi khona angisazi ukuthi ngathini lapho enkosini kodwa ngathi ngibona iphelelwa ngamandla ihlala phansi
这半夜，刚刚过来那么母女，我不买了。我家个你说，我家个都努力在做，我不是小人不理做。Saya lo pernah kami, lawan tu ham mana abo, abad tam lucu ni, lawan tu mana masalah, lawan tu mana so, lawan tu kau nak aku dia apa di deh, tahu. Apa yang dapat sorot jadi, lawan tu abad taman ni. Saya jangan sangat ni, pas sama ni apa? Sangat susu susu, sangat jenuh susu, sangat shy, sangat cool, sangat okey, sangat susu okey dengan okey dengan emas jadi nak tahu, sudah sini umur Aku kalau mau nyawa kewan, wasam baisan. Ini dalam kudu kali. Umama tu kan ni dengan ni, bangat kan konderen kosi, bangat kan kuma ojade, bangat kan kuma eldorenga. Jawab tu tenen je, kau nak insyaAllah siapa anjulah. Apa yang amat saya baik, apa yang baik tinggal, apa yang mana mangga, apa yang baik bulala, yang minta aku biasa, konon sabi. Kono pagkatwi. Apa ni banal boleh dito. Bayar. Kota ini. Dah tu sebiar jiwa. Apa yang sebiar dah tu panman. Ini lo yakin ni. Panman itu yakin. Kona, aku menetan lagi, saya lagi. Ali ubiasa kona elimindan, elpan na lelengu. Lukshay zon. Tamlu, kete, logo guma, kau ke muda benda, omuti, tanggang kulungku, ngama kulungku, uyantan deraku, uyantan pas tengah le, dengan bantu anak abang gue, dengan bantu anak abang tanggai. Dengan anak anak bisa ngabo kamu amat. Untuk tegana bantu anak macam kami. Abang nak sesuatu. Abangnya bantu ke. Abang nak sesuatu. Kau siapa singela. Tolong siapa pun. Kaya musibah, orang ini endelenya. Oktober dapat sesuatu yang buruk. Orang lain sesuatu yang minum. Isola desi mana doresen, indo esi. Loba ate, lompuni
Yamba Sumai Sumang Poke Sumang Namako di ala panji Yawabamba Pai lao jalo Aksaran pe le unga ko en do asinda Amani swatson Mundabe I joy son Abe uguda we son Akoto uguti Mundo anaka sebe wa ina son Noma enga kolwa ese mundo finayo Esantara na mapinga wa ina so Fammi di una secretara, poi si cala le scende. Ogni le non sai. Napelu, hai stato Kamala che la dice. Pare che si vanno a sola. Pare che si vanno a tutti. Lo i suoi no ma po am den da wi Opa Oni Nana Papa Queen, Kale Nyaga Mamali The Nyaga Istan Ambaes Araza Tete Sala Nako Arazana Mangalele Yamako Singo Shende Oni Why are you Munagan? Nothing Gagan so. Wabang Gan Kosen Puranga. To the lake of Konzio in Peteraj. Young Tige La Paran Konda. Yawante Kamasala and the Bison on the Sundaraja. Nga kambalanja na manga Ngawe ya ni mutu ngawa mutu ya Mauwa nam talkembe useka ikala Duku kamba manga Pulme ikwenge Lege indo leo Estupayo Sinabandi bakisparami Amanga Askawazu kurma isini Kandi isenito, dice, Noma iseniti, Noma uiati, Noma uisile, Noma uiponile, ma un puro mutunito, stanno ancora lo. Ieri sono tante cose con una cosa, nulla, non so fare il cane, lo campo mano. Tôi đều yêu xin cái một ông cũng tuy nhiên nó cũng chịu ai cầm bằng mà học tôi mang thì mình thấy mình cho nè ngang những người sẽ giá lên gì nó bảo em là ra Mayang tendu le jalan, angang piti. Ini lah ada untuk saya ini tu, dengan saya. Nanti enjoy tu, nanti enjoy ku. Mang itu jalan tu, waktu laga dan tendu, waktu kata sih. Namanya pula. Wajib dikal jalan. Ini pula ngapo. Ni asal ujung jalan tu, lomang kosi dengan bama. Manja tu mungkin
kwamba manga ngeke ngikwenze futhi le nto ebuzayo anginakukutshela yona ngoba usengane ingaphezulu komqondo wakho ingqondo yakho funa yonakala uyawuma sewukhulile uzibonele wena kodwa mina ngiyakutshela ngabe ngiyakutshela okunye kodwa ngiqamba amanga ngikhohlise uyawuma sewukhulile ukubona into kwaba wayengikhohlisa kanti engitshela lo bayitshela kona ungalokhu nethemba bese uze ufa unomcala ukuthi ngangumuntu onamanga ngangumuntu ongakhuluma iqiniso ngesikhathi sonke manje-ke ngeke ngitshele lento ungayikuthi ukuthi komunye umuntu uyawuze uzibonele wena uma sewumdala ubone ukuthi lokhu kuhamba kanjani angingayikhohlwa leyo ndaba ngiyicabanga njalo sikhona kanti amanga lawa ayisona esikhulu uNkulunkulu sinabantu bomhlaba siwenza into encane kanti umnikazi wezinto yena wenza into enkulu bakusisiweka abantu njengoba sikhona lapha nje abangenzelwa ngabaqamba abantu abanye bakhuluma iqiniso noma kusemahlabeni noma kusemakhaya abo noma kusey'nganeni zabo angawaqamba amanga ahlale ekhuluma iqiniso njalo ngesikhathi sonke uma ubuthene lapha ukuhamba kwethu kunye ngihamba nguNkulunkulu ukudla kwethu lapha sizengoNkulunkulu ukuhlala kwethu lapha sisengoNkulunkulu noma siqonda uNkulunkulu asiqonde yini asicabange yini asikhonze yini asifuthi noma siyayizindisa sihamba ngoNkulunkulu noma sinikela uNkulunkulu nikelela imphefumulo yethu ukuba ngibona sidlulayo kulomhlaba uNkulunkulu asibheke uNkulunkulu asikhona uNkulunkulu asifundise asithethelele izono zonke esinazo sibe njengabantu abangenazo izono njengoba sikuthene nje lapha abanye abantu bayagula kodwa bakhona lapha ethenteni uNkulunkulu uyakubona lokugula kwabo uyakubona lokuhlupheka kwabo uyakubona lokunzima kwabo uyathanda ukukuncedisa kwabanye uyayathi uma esondela babaleke bangasondeli kuye bangazinikeli manje abesekushiya lokukufa kukhona abanye bayangabaza inhliziyo yabo ayiphelele baye babuze ukubona uNkulunkulu kangisilisa kulokukufa okukhulu kangaka abanye mhlawumbe besefaya nasezinyangeni behluleka bese bethi-ke noNkulunkulu unjalo uzakwehluleka kanti cha akukho ukufa okwehlula uNkulunkulu uma ethanda ukukuphilisa noma ugula kanjani uyakwazi yena ukukuphilisa ngaleso sikhathi nje akuphilisa ungabuye kuphathe ungabuye kube khona abaningi abantu abagulayo lapha ekhaya basemadolobheni abanamandla ukuze abanye bagula kakhulu abanye sebenesikhathi amandla abo asekho
Nabo uNkulunkulu uyababona labo mabezinikela ngokuphelele kuye inhliziyo yabo yonke angasusa lokhu kubagulisayo ngaso leso sikhathi. Njengoba sikutshele nje lapha awekho amanye amandla angale angaphezu kwalawa akukho mandla akhona emhlabeni angaphezu kwamandla enibuthene ngawo lapha ekuphakamiwe. Amen. Lo Nkulunkulu owandizayo owandithandayo mkhulu kakhulu ngaphezulu kwaNkulunkulu bonke abake babakhona emhlabeni. Nendlela enimkhonza ngayo inkulu kakhulu, yinhle kakhulu, iseduze kakhulu kukaNkulunkulu kunezindlela abanye abantu abakhonza ngazo. Kodwa enhliziyweni yethu kukhona ukungakaza, enhliziyweni yethu kukhona ukungametheki, ungazinikeli ngokuphelele ukuthi mhlawumbe angehluleka, mhlawumbe angezakwenza lokhu, mhlawumbe angezakwenza lokhu, mhlawumbe lapha angafika, mhlawumbe lapha angafika. Ukuhamba kwethu bese kuyadumala, ukukholwa kwethu bese kuyanuka, nothando lwethu kungabe lusafinyelela lapho bekufanele kufinyelela khona. Ngoba njengoba nilapha nje anifakanga muntu waniletha lapha, anazi ukuthi nize kanje ngena nawo akathandi kuyo, nawo wabona sewakhwelisa wathwala uwaletha lapha umoya kaShembe. Ngintangakazi ngisuka ngesibili noma ngesithathu inkosi ihambile, ngathi mangifika emhlabeni ngintangakazi kwafika indoda yathi, hawu Nkosi ngiyamangala. Umangazwa yini lona? Wathi khona uyito ngigijima lapha phezulu ngibele yathi selimanga njengoba ngibona le ndoda yakhe phansi kwentangakazi wayeseyema, kodwa kazethe athi ngase ngibuza ngithi mina, hawu Nkosi ugijima kangaka nje? Wathi Nkosi wamaNazaretha, Nkosi abantu bami womhlaba ngisabenze ntangakazi, ngilongaqala ngoDisemba singakafiki uJanuwari, ngahambe ngibamemeza yonke indawo, yonke imizi, awukho umuzi engakawuhambi, ngikafeze ntangakazi. Ngakulalela lokho, ngakuzwa, ngabheka, ngempela ngabona abantu bebaningi ntangakazi ngalowo nyaka. Lokhu kusukela kulelo langa kuze namuhla abaze bangaba indodana babaningi njalo, bamenywa ngumnikazi wabo. Uyagijima wonke umhlaba, iyathi lizesemanzi nani njengoba nilapha nje nimenywe nguye. Abanye mhlawumbe bambonile, abanye mhlawumbe bambonanga, kodwa akekho ongamenywanga nguye. Bonke abantu balapha nje bamenywe uShembe ukuba bazokhonza uNkulunkulu lapha esiphakamiwe. uNkulunkulu-ke
angathumali ngokukhonza kwethu kungabikho lutho esisenza abanye baye bazile emakuleni bathenge lokhu nalokhu besebenza nako lapho ekuhlanganeni bathi bazobulala bala ngawufa wena ngoba nesibili niyathemba uNkulunkulu uphakamise nangidumise ukhonze ungamkhuluma lutho umkhonze yena yedwa lo onqinile okade aqala ukumema sengena gcwala kulo muntu emema ngabanye ngababili ngabathathu ngabanye amatempela amaningi anabashumayeli abasepa abashumayeli sebafa bonke nabafundisi sebafa losele bayindodana mina bane kuphela abafundisi abakhona abaningi bafile kodwa asibonakali isaba sokuthi amabandla amaningi anabafundisi anabashumayeli amanye anabo nabakhokheli amanye asikawazi nakwazi ngoba akukho muntu ohambayo akhulume ngabo ukuthi ibandla elifile alinamkhokheli alinamshumayeli alinamuntu oliphele amanye bayakhuluma ngawo amanye akukho umuntu okhulumayo ngawo amakhulu amabili namashumi amathathu nesithupha kwesane isabelelo angazi kwezini